maailmanmestari ja Euroopan-mestari viime vuodelta. Mutta myöskin 31-vuotias vastustaja Minderashvili on MM-kisojen 2. ja 4. ollut ja Euroopan mestaruuskisojen 2. ja lisäksi 1. vuonna 2000. Minderashvili on 31-vuotias painiva Etoje, joka menee nyt johtoon, on 22-vuotias. Action leg! Yeah, but if you give 2 more, it will be 4, 6. Oh, okay. Αντάσουλα! Θέλεις γαμοκρίτα! Όλαμτε ημუშავე! Όλαμτε ρεζო! Გაიმართე! Გაიმართე! Red passive. უცელი! დავიდა იმუშავე ახლოს! მუშაობა! მიდი რეზო დაუმატე! იმუშავე! Esla! იმუშავე! Όλამდე! Ნაკლები! Voitti ensimmäisen jakson. No. Saito, coach. ახლოდან! όλამდე! And blue, sit down. ახლოდან! დაუყარა ხელი! Action break! იდი ახლოდან! όλამდე! იმუშავე! კიდე ათი თავი მაგლა! არე! დაუმატე! კიდე! ესო ახლოდან ისევ! დაუმატე! ახლოდან მეთქიშენ! იმუშავე! ეს გაწყობს რეზო, კიდე მიდი. ატია, აი. ეს თუ ახლოდან დავიდა, შედი დავა. ირი დაუპე. ისე. იმუშავე. Voimilla on saanut pisteen, niin viimeksi johtaa tätä jaksoa. Källi kaukare! Tarkoittaa sitä, että Ketoji on nyt etuasemassa. Vastaan ulosviemisestä. Vanhat painijat eivät ehkä tästä ulostyönnöstä rangaistiin siitä. Kiitos! Rangaistaan. Action leg! Davida kiitos! Midi, sota iskesura! Kiitos! Kardia! Sota kiitos! Aise soria, perdida! Olamda! Kiitos oratsu! Sota, Davi! Resto piti, kaapskilebe! Davida! Futbedi Davi! Ai, rotki ataki! Kide, Davi! Kasra perdida! Steve!
Gatchvali, movari uke! Tämän jakson voitti Ketonen. Ja samalla koko ottelu on päättynyt ja voittaja